pourquoi le jeune patron de Facebook ne se sépare-t-il jamais de son sweatshirt à capuche? Les rumeurs les plus folles circulent depuis des mois. Les internautes ont enfin une piste. Et oui, l'insupportable geek multimilliardaire, le très présomptueux Mark Zuckerberg, a enfin retiré son inséparable hoodie. C'est comme ça qu'on appelle les sweats à capuche. Forcé de tomber la veste devant les caméras de télévision. Et qu'a-t-on découvert à l'intérieur? Pas un gris-gris, Damien, pas une doublure en billets de 100 $. Non, non, non. Un étrange dessin digne du Da Vinci Code, un schéma mystique censé représenter la mission de Facebook. This is a great moment in internet history. What? Yeah, What are we gonna do with the mic? put it on your... Put it on the collar of your t-shirt. You want some? You need some help? No. All right. Mark? Sorry about that. Sorry about being loud, Mark. No, it's... We're not even yelling at you. Yeah. Yet. We're not going to yell at you. No, we're, of course not. That is a warm hoodie. Yeah. No, it's a thick hoodie. It's a company hoodie. We print our mission on the inside. What? Oh, really? On the inside of the hoodie, everybody. Take a moment. What is it? Making the world more open and connected. Oh my God, it's like a secret vault. Look at that, making the world open and connected, stream, graph, platform, and this weird symbol in the middle that is probably for the Illuminati. Oh, 2010. No, it's 2010. Oh no. Le fondateur d'Axel, Freddie Mimi, offre 12 700 000 $ de ses partenaires de Venture Capitalist. Le manager d'Axel, James Breyer, PDG du National Venture Capitalist, NVCA, est créé par Gilman Louis, PDG de InQtel, une entreprise capitaliste créée par la CIA en 1990. من فئة $1 لرأيت رمز الماسونية خلفك. لو نظرت لرأيت، فهل نظرت؟
هذه المواقع هي من ساهمت مساهمة كبيرة، وأنا أعتبر أن الحزب القوي والحزب الخطير الذي كان يضرب ضد الاستبداد هو حزب الفيسبوك، واعتبر أن الفيسبوك وهو الموقع الاجتماعي الذي نشر كل فظائع هذا النظام طيلة سنوات هو الذي حرك الشارع، هو الذي حرك الشارع، هو الذي حرك الشارع. هذه الجمهورية الديمقراطية العالمية هي في حقيقتها دولة إسرائيل الكبرى، يريدون أن يحكموا العالم وأن يتحكموا في الشعوب كافة في مقدراتها وفي مصائرها، وتكوين الحكومة اللادينية الديمقراطية المدنية العالمية، حرية، إخاء، مساواة، إنسانية، هذه شعارات